Iyeke noyamabhinca njalo lento ukuthi nisongelane la ku TikTok nefiselana ukufa kuzobe khona abantu ngempela ukuthi hey babize ngey'ngulube babize ngani ubadelele iyekini ngibonile nje nami ngithukwa lo mfana ngicathi lensizwa bathi yakhona le komuntu angimazi nje lokuthiwa ubani umhlaka wani angimazi nokumazi kodwa ngibonile nje indlela akangithuka yona ukuthi ngithukelana angimazi. Uyabona mina ke ngicacise lento mina nje ngishabasheki futhi ngishingishane somoya lapho bani uDomoyi esilandela umthandeni gcokamelisha uma uzonda lokho ukuthi mina ngilandela uSK ukungithuka kwakho noma ubani lo ngithukayo ngeke uze kushintshe ukuthi mina ngumlandeli kaMthandeni ngoba mina ngiphila iqiniso. Mina ngilandela abantu la ezweni abakhulu engazi ukuthi banamaqiniso into abayifekwa baba uNcamalala uJacob Zuma ukudla ihlekisa inkunzi engilandelayo leyo uSK umthandeni umfoka Manqele inkunzi engilandelayo leyo ngoba lo mfana lensizwe yasiyalena emdletsheni iphila iqiniso and njengamanje sonke siyayibona ukuthi inkosi kuzoba umntwana wakaphinda angene ubaba uButhelezi rest in peace kubaba uShenge inkunzi leyo futhi engilandelayo noma isilele engangilandela inkunzi ubaba uShenge naye uButhelezi. So uma ungizondela lokho ke ngizondeke kodwa ngikhuluma nje iqiniso ngingathengiwe angithengiwe ngingakhonjwe ngingasibhamu kodwa ngithi kunina mabhinca ngifuna unikhuze ekuthenini yekani ukufiselana ukufa ngomculo nje kaMaskandi yekani lento eniyenzayo yokusabsana la ku TikTok iyekini. Mina nje ngumlandeli kababugedle ihlekisa Msholozi ngumlandeli kaMthandeni wegcokamelisha umfoka Manqele ngiwumlandeli kaShenge umntwana wakaphinda ngene inkosi uma ngosuthu umfoka Buthelezelele phansi kobandayo. Uma ungithukela lokho okwakho lokho kodwa ngeke ngishintshe ukuthi inkunzi ke lezi mina ezweni eSouth Africa engilandelayo Mthandeni mfana lona esomlandelela ngeqiniso ukuthi uyena njengamanje usemela uMaskandi kodwa futhi angisoze mina ngafisela ukuthi umlandeli kaMgodi kube khona okubo kumvelelayo no akumina lo anginalo inhliziyo mina ukufisela ukuthi umlandeli kaMgodi mhlawumbe akavelelwe yintombi noma sengithi mangihlangana nomlandeli kaMgodi uNkulunkulu wami sekumele ke kube khona okube ngimenza khona no akumina anginalo inhliziyo mina kaSathane kodwa kuphela iqiniso limile ukuthi inkosi yoMaskandi umthandeni igcokamelisha umfoka Manqele futhi ngesivuma ukuthi kube khona sithi umthandeni eSouth Africa ehlonishwe inkosi yoMaskandi kube khona umculi kaMaskandi ozodelela emdletsheni kumele bonke abaculi bayazi ukuthi kumele behloniphe emdletsheni ngoba ila khona inkosi yoMaskandi izalwa khona noma ila inkosi yoMaskandi njengamanje izinze emdletsheni igcokamelisha umfoka Manqele futhi siyagcina lento kuyikhuluma kumele wonke umuntu ekwazi lokho umuntu olandela uMaskandi akakwazi lokho ukuthi emdletsheni bonke abaculi abahloniphe akekho umculo kumele egcogcome emdletsheni kunenkosi yoMaskandi ilokho nje. So akekho umuntu okumele sumthuke sumdelele sumthuko kodwa iqiniso limile ukuthi inkosi yoMaskandi semdletsheni futhi akekho esimfisela okubi ukuthi kwabanye abalandela omgodi mhlawumbe sesibafisela okubi no akumina lo phela yekani ukusabisana ko TikTok.